Kako začnemo kvačkati? Imamo kvačko ustrezno debelino glede na debelino preje. Naredimo zanko, jo podložimo, tukaj zagrabimo nitko, držimo še to, potegnemo in dobimo zanko. To postavimo kar na kvačko, zategnemo pa je. Lahko pa delamo tako kot pri pletenju. Nit postavimo na mezinec, jo vodimo zadaj, ovijemo čez kazalec, postavimo pred palec, ovijemo, ne delamo predolge nitke, ker jo ne rabimo. No, ta je pa prekratka. Takole držimo. Ubodemo spredaj, ovijemo, potegnemo čez, pa dobimo prvo zanko. Delamo same verižne petlje. Ovijemo nitko, jo potegnemo čez to zanko in to ponavljamo do širine želenega izdelka. To verižno petljo lahko delamo tudi s prsti. 2 prsta vtaknemo v zanko, primemo nitko in jo potegnemo. Zategnemo z občutkom, da pride enakomerna verižica, verižne petlje. Takole. Zdaj bomo pokazali goste petlje, kako se jih dela. To predzadnjo zanko pustimo. Ubodemo v to zanko, se pravi, to pustimo, ubodemo v to. Ovijemo nitko, jo čez potegnemo, ovijemo in čez obe. In zdaj smo naredili gosto petljo. Spet ubodemo, ovijemo, potegnemo čez, ovijemo, potegnemo čez obe. Ponavljamo, ubodemo, ubodemo, potegnemo čez, ovijemo, potegnemo čez. Ubodemo, potegnemo čez. In to delamo čisto do konca. Prvo vrsto je najtežje narediti. Spet velja, tisti, ki delamo bolj mehko, lahko vzamemo kvačko manjše številke, manjše debeline, ker bo rezultat enak, tak, kot je treba. Tudi zadnjo zanko pokvačkamo. Če jo spustimo, dobimo naenkrat neenakomerno širino izdelka. V zadnji vrsti naredimo eno verižno petljo, če bomo delali goste petlje. Sicer pa 2 verižni petlji, da dobimo višino šibične petlje. Nato ovijemo nitko okrog zanke, okrog kvačke, ubodemo ne v prvo, pač pa v drugo petljo, vedno tako delamo. Se pravi, ovijemo, prebodemo, ovijemo in potegnemo čez spodnji del, ovijemo, potegnemo čez 2 zanki, ovijemo, potegnemo čez 2 zanki. Naredimo ovoj, ubodemo, ovijemo, potegnemo samo čez, ovijemo čez 2, ovijemo čez 2, naredili smo šibične petlje. Ponavljamo do konca vrste, pokvačkamo tudi zadnjo petljo. To so čiste osnove kvačkanja, čiste osnove.